igice cya kabiri umurongo wa 30 hagira isomo. Igice cya kabiri umurongo wa 30. Luka igice cya kabiri umurongo wa 30. Luka kabiri no kuri 30. Kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Abonye agakiza kawe. Amen. Uyu mugoroba Imana ihumura amaso yawe ubona agakiza k'Imana. Agakiza tikaza kabonwa n'amaso y'umubiri. Agakiza kaza kabonwa n'amaso y'umwuka, umuntu akakakiriza umutima w'umwuka. Ngiye kubabwira agakiza. Agakiza k'Imana. Agakiza ni iki? Umuntu akubajije ngo agakiza ni iki? Okovu. Agakiza ni ukumererwa neza. Nukumererwa neza. Nico bisobanuye agakiza. Mu magambo yahe maremare. Agakiza n'ubuzima bwo kumererwa neza iteka ryose bitazashira, niko gakiza. Iki ako gakiza ni Yesu. Yesu niwe twahawe kugira ngo aduhereze ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bwo kudapfa iteka ryose. Nico bisobanuye agakiza. Uwahawe agakiza abahawe ubuzima cyangwa se ubugingo bw'iteka ryose. Umuririmbyi yaravuze ngo nduwiwe nawe nuwanje, aranzi nanje ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, ubwo buzima bw'iteka ryose. Hanyuma rero gukizwa ni kimwe, mbese kuza mu rusengero mbyite gutyo, kubatizwa mu mazi menshi ni kimwe, ukaba muri Ev.Jacques nico nyine mvuze, bakaguha umurimo wo gukora, ukaba umudiyakoni cyangwa ukaba nde, mwese amatitere mufite, nico nyine mpaye mvuga. Ariko ibyo ntibiravuga ko wakiriye agakiza. Muraho tukaririmba, tugasirimba, tugakora ibintu bikomeye, ndetse tukanahanura, ndetse gatwanabwiriza, tukaba n'abavuga butumwa. Ibyo ntibisobanuye kwakiraga agakiza. Niyo mpamvu ushobora gusanga mu rusengero harimo abantu benshi, ariko abenshi batarakiriye iki? Agakiza. Kuko kwakira agakiza niko kuba umukristo nyawe. Mbese uwo bazamwita iki? Ko yarokotse. Uwo niwe bazabita umurokore. Ubwo aba yaracitse ku icumu, kubera ko agakiza kaba kari muri we, kandi agakiza kari muri wewe kazaga kurokora, kazaga gukura mu rupfu, kakagushira mu bugingo, ukabuha ubugingo buhoraho. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo, ngo utamufite nta bugingo
afite. Noneho icyo tugomba kwirukira no gushaka mu rusengero ni agakiza. None icyo abantu bubu bashaka mu rusengero si agakiza, ni ibintu. Ubu turashaka ibintu novere. Abantu bari mu kuza mu rusengero bashaka amafaranga, visa n'ibindi, no gukira indwara no kugira gute. Ibyo nibyo abantu bashaka mu rusengero. Abantu ntibashaka agakiza, mbese ntibashaka kurokoka. Muraho neza? Turi kumwe ba? Ubundi agakiza ni ugukizwa, kandi gukizwa ni ugukira ibyaha, kandi iyo ukiza ibyaha uba ukijijwe, uba ucitse ku icumu. Kuko iyo ugifite ibyaha uba ukiri mu giputa, uba ukiri mu bubata, kandi Yesu icamuzanye ni ukudukiza ibyaha. Nibyo ndibuvuge kuriya. Noneho agakiza niko prioritaire ugomba kwagana. Kuko njewe nigeze kuba mu rusengero, ariko nyine ndumupagani n'inzoga n'ibindi. Noneho kandi nagazangera mu rusengero nkagira nuko bene uko. Gusa nyine ndaruha ndasayisha nja kuri, ndaruvamwo ndanagenda mba mu bindi. Nyuma rero ndakizwa. Buriye rero nakijijwe narabatijwe. Nabatijwe ntarakizwa. Kandi ngo mare kubatizwa ndaguma nkora ibyo nakoraga na mbere. Kuko bambatije bagiye kunshingira umugeni umukobwa. Hanyuma ndakomeza kandi ngira nte ndakomeza ngo kuko kubatizwa ntacyo bije bimpindura. No mu rusengero nagazangera mu nkanywa meza, ariko nari ntarakizwa, nari ntarakira agakiza. Turi kumwe? Le faux obéir encore et la sober. Fanya hangalisho. Buriya hari ibintu twaretse n'abapasiteri barabireka, byama biguma gusa birikora. Kuko ntibyoshaganywa. Noneho Bibiliya ivuga ngo muzarokoka muti ngo nimwirengagiza agakiza kavuzwe n'umwami Imana. Bibiliya ivuga ngo abanyesiraheli ngo babatirijwe mu nyanja, ngo babatirizwa no muri cagicu, mbese ngo barya no kubiryo by'umwuka ariyo mana, ngo banywa no ku mazi ya cagitari. Bibiliya ikaba ivuga ngo kandi ico gitari ngo ni Kristo cahoraga kibakurikira, ariko sarire ngo barabyirengagije, ntibigeze bagira, bituma ngo bashirira mu butayu. Bibiliya ikaba ivuga ngo mwebwe ngo bw'Imana itagiriye basokuruza banyu, ngo mwebwe bizagenda bite? Noneho ico bita ubutumwa bwiza ni ubutumwa burokora abantu, nico bita gospel cyangwa bonne nouvelle. Ni ubutumwa burokora abantu. Kuko na Bibiliya iravuga ngo iyo muteranye, ngo iyo duteranye, ngo umuntu umwe agakizwa, agahindukira umwami Yesu, ngo mu ijuru impundu zizazivuga. Izo si zo misiyo dufite, kandi nizo Yesu yadusigiye. Noneho uyu mugoroba tugiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, l'informe à chair. Ngiye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ngiye kuvuga agakiza. Kandi iyi Bibiliya yose ni agakiza, ivuga gusa agakiza. Hanyuma rero agakiza uzi ukabona gute? Kugira ngo ukabone biza bigenda bite? Agakiza ntiuzi upfa kukabona gusa,
agakiza kagira condition. Ubundi agakiza akagereranwa nico bita muri ubu buzima turimo byitwa passport. Mubona passport ko ujye ushaka iminsi no kuyibona udapfa kuyibona gusa byoroshe. Tubona ko no kugira ngo bayiguhe baza baruha bakagutuma na bilete wigiyemo muri secondaire kugira ngo bakwigeho barebe neza. Ndetse rimwe na rimwe ukishura amafaranga bamara ntibayiguhe. Wenda bagasanga hari utundi tuntu tutameze neza. Bakayikwimuka n'aya mafaranga agira gute agahomba. Kandi iriya passport niyo izi gutwara aho ushaka. Ufite passport kuba iyo mfite mbonye visa nuguhita ngenda. Kandi nogenda ahantu hose kwisi. Kandi cyo bambaza ngeze ku kibuga niki passport. N'urugendo rw'inzira. Hanyuma rero passport y'uru rugendo turimo turiko tuja mu ijuru nagakiza. Sindirimbo le sinubu pastori cyangwa uvuga butumwa nko kwacu. Sico kinyambutsa. Subu nyamasengesho subuhanuzi. Sico kinyambutsa. Sabacuranzi. Su muziki. Sico kitwambutsa, sico kiza kitujana. Sico kiza kitunyuza kuri za bariyeri. Kandi mwijuru hariyo za bariyeri ibihumbi n'ibihumbagiza. Ikintu gusa kiza kikunyuza kuri bariyeri ukagera ku Mana. Kuko Bibiri iravuga ngo twegere Imana umucamanza wa bose. Ikiza kitwegereza Imana kigatumugera ku Mana gutya neza. Nagakiza. Uzugera gusa kuri bariyeri abamarayika gusa bakagusaba inani ukagira gutya cyangombwa ukabereka agakiza. Tambuka 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 tambuka. Muraho. Hanyuma ko gakiza uzukabona uti uzukaboneshwa niki kugira ngo ugahabwe. Si amafaranga utanga si ibindi bintu. Agakiza gusa kugira ngo ugahabwe nukwezwa gusa n'amaraso gusa niyo condition. Agakiza twasigiwe ni passport y'ijuru tayifite ntazinjira gihugu c'isezerano. Kuyibona nukwezwa na maraso ya Yesu. Tuzabayo dusugiye nta mubabaro uzabayo nta marira nta nonya ibyishimo Yesu. Tuzabayo turirimbi birimo tuzabayo turirimbi birimo zishimwe. Umuntu yakiriye agakiza ntazasubira kuba muri bene wabo kandi ntazasubira gusana bene wabo. Iyo umuntu yakiriye agakiza azabana n'abandi bene wabo. Niyo bole elazem. Niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo yaje mu ngo abantu bamwemeye. Ngo ariko bamwemeye bose. Ngo yabaha ubushobozi bwo kwitwa abana biki. Abo. Bibiri ikavuga ngo abo ngo ntibabjawe n'ubushake bw'umugabo. Ngo ahubwo babjawe n'Imana. Kandi abo baraziranye. Kimwe n'igihe twabumwaga itabi n'inzoga umuntu wagaza winjira no mu modoka ukamubona undi muntu arakubwiye ngo se nta tabu ufite. Nigutega zabona igikebe cyawe ukabona ko rega mbabwire umurozi wa Kayore n'uwa Umoja baraziranye kandi baziranye batarabonana. Abanyamwuka abari hano n'abari mu Bushinwa turaziranye. Asifi. Abaza baforoda n'abasambanyi
baba mu ikanisa nabo baraziranye baza bahurira iyo abanyamwuka nabo baza bahurira ahantu kandi barazira kubera ko njewe ari abahikayore ari abawumoja ari abikasarani ari abahehe iyi minsi mike ngize gusa hano turaziranye kuko ndi tworeka kubona na gute tworeka kumenya na gute niyo nije mu rusengero ngiye kubwiriza umuntu yicaye iriya inza numva umuntu wankurura kandi sinzasohoka ntamubwiye ngo nanyibwire kandi ukamusanga ni nk'akana gato duhimana asifiwe no agakiza dore abantu bihimbiye ibintu byabo mwikanisa tugakora ibintu bamenyereye ibintu niyo mpamvu mubona mu rusengero ibintu twarabimenyereye kuva kuri ba Ibrahim nta wigeze amenyera ibintu tibigeze bamenyera Imana ahubwo barayubahaga bakayitinya bagaca bugufi twebwe ubu ngubu twebwe ubu dukeneye izindi nyigisho nsha kugira ngo abantu bakira ubuzima bwo muri Kristo Yesu noneho Bibiliya asifiwe kandi Imana ntiyopfa kugukoresha Imana ntizipfa gukoresha ibigwari tibishoboka abantu batakiraga kiza Imana ntiyobakoresha tibibaho ibyo ntibibaho ibyo ndabihakanye none hano ku gatuti nta muntu Imana izikoresha utarahawe gakiza Imana itaragushiramo Yesu Kristo yatanze tibishoboka ko ukorera Imana ntibibaho ibyo ntibibaho tibinabaho kurya Yesaya nababwiye ubushize ngera niba ari hano nabivuze yakoze imyaka 26 ari umuhanuzi ariko atarabona Imana ntiyigeze ariko ku gice cya 6 yambabona Imana naho ngaho Imana ngo maritanga itangazo ngo ninde twabona tukamutuma akadukorera umurimo Yesaya amavuga noneho ndi hano mwami ntuma nyamatangira kugira gute gukora akazi nibwo yatangiye akazi rero kandi yarahamagawe n'Imana amen niyo mpamvu nabitegereje niko n'ahandi hose tumeze nabitegereje aba bantu barimo baramya hano kare bararamya abandi twese twamutwicara gutya twamatubareba gutya ndetse bamwe mbona dutose turabafasha bama baguma bararirimba hano abandi bo ntibibareba bama bagira gutya uko gaturi mu kanisa gaturi mu materaniro aho bakubise gisirimba uko ga ijya yo kuramya no guhimbaza yari baye yabariye aho igisirimba naco kibaye abandi nabo namambabona bamye bareba gutya abantu babitayeho ni bake muri ko musirimba hano gusa abantu amaranga mutima yobyuka kubera inanga yari iryoshe cyane abantu gusa nta wose inzira inanga ihayidunda ariko nako mbareba nabo byari bimeze gute nabo byari bimeze gute abandi bibere gute uko ganiya ni yaba ngaba nanje mpagurutse kubwiriza uku namwe benshi ntibibareba ni byanjega nanje ngiye kwifasha mbage nifasha donc ugazana mu rusengero bamwe ni ibingi byabo abandi bo ni byabariya abandi ni byabariya ntibibaho ibingibi ni tugeze mu gihe kitugoye iyo urebye amateraniro turimo na amatera ubundi reka mbabwire ubundi iyo habayeho kuramya no guhimbaza tibivuze ngo niba ari yabaramya gusa nukundi uriya mwana n'ufise aririmje neza ntibibaho ubundi kuramya no guhimbaza tigufite ngo abandi baramya ahubwo ni twese kuko indirimbo bari ko baririmba bari ko baramya bahimbaza ko baravuga iby'Imana ko baravuga iby'agakiza ko baravuga Yesu Kristo uwo rero tugomba kumuramya kuko mu materaniro hagomba kuba kuramya no kugira gute no guhimbaza abantu bose bagahimbaza none ukazusanga abantu banezerewe bafashije abantu bose mudu bikagira ariko kera jabaye ibyaba igisirimba nikiza naco kibicabande icabangaba hanyuma nuvuga ubutumwa nabagira gute korari nayo niza aba mama nabo baje bagira batya turabirebera gutya nuko bamwe bafite ukuntu muzi ko byitwa ivyo ngivyo uko byitwa bitwa ko twasubiye he amateraniro turi mu guterana muri kino gihe ca none byitwa ko twasubiye mu sinagogi y'abafarisayo niko bimeze sinagogi y'abafarisayo habe no kwicara abagabo bagaza bicara kwabo n'abagore kwabo kandi bakicara bageze abagore bo ntibagiraga n'ijambo kubwiriza urabwiriza ariko nukuvuga ngo ni igikorwa twese dufatanije twese tugomba kugira gute
tugomba gufatanya kubwiriza, tugomba kuririmba twese tukabwiriza tukaririmba, tugomba kuramya twese tukaramya, tugomba guhimbaza twese tugahimbaza, igikorwa twese ni cyacu. hari akaririmbo uririmbye kankozeho ke namye numva ndafashijwe, ugakozeho wicaye aho ngaho urakaririmbye gutya nama numva karamfasha. Noneho ndagira ngo mbabwire agakiza Yesu Kristo, Imana ishimwe yaduhaye Yesu, tugahabwa agakiza tukarokoka. Umuririmbyi yaravuze ngo nimeokoka na sababu na dhambi zangu zimepona, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Unaririmba ngo nina raha na furaha. Yesu alifanya nini? Yesu alinitafuta akafanya akaniokoa kweli mimi wake siku zote, na sikufikiri siku mbele ya Mwenyezi Mungu na kuhukumiwa naye za murima. Mwami Yesu Kristo we utugirire neza uyu mugoroba. None Imana ya Israeli ishimwe yaduhaye Yesu. Ako Yesu waje akansanga Yesu waje akansanga mu kanyanga gutya kanti bukamwo gutya. Ako Yesu nawe agira imbaraga, uzutibuka mu mitima y'abantu bamwe. Umunsi umwe umugabo umwe yarakijwe Kigali tugikizwa nyine natwe, ariko umugabo yaraturushije twese nk'ubukana bw'Imana ngo tumare uwo munsi mu Gitaramo tukaza tuvuga ngo ariko ngo Satani aranyazwe ba Satani unyazwe nani? Atukaza tuvuga ko anyazwe ikamyo runaka yakijijwe. Ako Imana iziza ikaza ikagufata gutya ikagushiramo Yesu, ukazanzarwa hwera ukamuhindura ubundi ubuzima nabayemo nkiri umusore kuva nkiri muto gukura, kuko nabaye mu buzima bw'ubutesi kubera iwacu nije bari bafite nje nyine w'umuhungu. Noneho tukavukana n'abakobwa iwacu na data wacu, noneho barantetesha kandi bafite inka nyinshi, barantetesha na nyogokuru yagaza nawe yarerangize ukundi. Noneho umuhungu umwe namankura muri ico kintu ngo nje kwishuri kama ngenda nagibuka kuhiga nkama inka gusaba kamabohereza ninje waruzaho bacuruza imimera nkama ngenda inka igashira mu mumera ukoga ngo ko ndiga nigeze niga Bukavu ico gihe inka igashira mu mumera nuko konje yaba naje ngataha mu bandi uko niko bw'ubuzima. Noneho gaturaruhatura nagize amafaranga menshi muri kumaze no gushaka natunze amafaranga menshi kuko naracuruje mwiposho kwanteberwa nacuruze ngira umuhungu muto uyu ni mukuru mutoya cyane w'imyaka nyine nka 19 kuko nashatse mfite imyaka 16 aho yari Cesar. Noneho urumva ko n'ubuzima nyine buraguma burambesha gutyo namamba nyine gutyo ndaruhanja no gucuruza mu isoko mwiposho nkaza ncuruza ndaruhamenyana n'abarega nuvuga ngo abagabo baturukaga ku ndondo bakaza kugura inka mwiposho nijewe barasigaye banyuraho kugura, abarega bari basigaye banze kuko hari umunsi umwe nakubise nakoze agasha namankora agasha nje nkunda ngo ibintu byose mbibemwe imbere ari upagani nije wari chef none noreka kuba chef mu ba Kristo gute ta nijewe chef mu ba Kristo. Ariko sidi mukuru impamvu mbivuze gutyo ngomba kwishora nukumara amazi ngomba kwishora kuko nari narishoye no mu bindi. Noneho namanguma ngira ntyo ndaruhanda noneho tangiye kuba nkagahungu nyene kagize noneho turaruhatuza hari mu Rwanda nije wahageze mbere y'abandi yerekanyireke numva okay abaregana nimaze kumenya ukuntu kwabo ariko nza kumenya ukuntu nama mvuga ngo iri posho nama nje Imanunga ahantu hitwa Imanunga mu Minembwe
ngo shike ngura imfizi ya mbere yaremye namavuga ngo ndayigura n'Imana nzoyiserutse mwiposho nukuvuga ngo niyo ya mbere mu minembwe twako twaza tunyura mu mihana tugenda tureba numenya ko iyo mfizi bariko bayigenza mfizi rutanga bene ya yindi igeririye amaze ngo mare ndayigura amafaranga nari mfite namanava ndayagura iyo mfizi ngo mare nyirema niposho abarega ngo bazi ba niyo gusaba ariko bareba nanje gusanga mbaza nkirengukira mu mumera bakaza baza kunshakayo kugira ngo amafaranga inze kubashingirira uko ariko iyo mfizi noneho abantu bose mu isoko baza bavuga bakazavuga ngo iyi mfizi ngo ni Rwanda uko gakera reba yanje ni naye guziriye ntikirirwa runaka wari uyitunze kera gaye bayanje noneho isoko ryose iposho ryose nije gusajya ariko rivuga kandi muzi ko abagabo biwacu kuntu bakundaga inka no ngwini yandi ngo ni warunaka izina ryanjega ni warunaka isoko yose runaka nguje kugurwa amazigurwa igurwa amafaranga muzi ko yaguzwe amafaranga ayo nungutse ko nayitanzeho namanyagura indi nka namanyishora ndayitahana iratungwa kwinyungu noneho gabaregaga iyo babonye bene ako kantu bakama bavuga ngo ni wewe gusa usere nagazandu bankazana kamasa bene kagagize bakama bakagura bakaza bakabonamwo ya yindi n'abantu bose akaba ari jewe banyura murumva ko nari mfite amafaranga murumva ko nari mfite amafaranga ntabwo nigeze mbaho mu buzima budafite ifaranga nagaza nsengerera abantu muze hano nje ntakugura ibikombe bitanu jinari jumumera nagaza ngura kabindi mwumumera kabaga twisharanye nabo bose habura ndi mwumumera mumeze mute ndi mwumumera murumva ko batomvuga se ko nari mfite nyine ena turaruha turaza hariya ngo tuze hariya nije wamye ubona akazi wa mbere akazi nije wakabonye bwa mbere namanje gukora muri komine namankora namashingwa ibintu byose amaze ndanywa noneho gahunda nywa nyine iyo narangoye nyine ndanywa ndaruha ndinjira neza uziko uzugenda gahoro iriya ruguru nagazanywa ariko nari nk'umuntu niba ruko twaza tunywa n'amata noneho ukaguma nyine ukagira n'amasoni nyine noneho aho ngaho ho naragiye narushe ndanywa neza ngo ndebe neza mbona ko ntibutse ndatibuka neza mu nzoga neza nzitibukamwe indani biracisa n'ukuri kw'Imana uko ndikonywa niko narwanaga ntisinuvuye mu kabari ntarwanya ntibyabagaho niyo ko kwari kwihesha umugisha noneho ariko aho turiko tunywera kaba mushusha rugamba nagaza mfata gutya nkicupa gutya namana karivuga hibigwi gutya kababwira ngo nurebe hari amazina amwe y'inzoga nise inzoga zikicitwa nje wayise no nka primus na mitsingi ico ge izindi nabonye ejo bundi zari zitarabaho ariko hari inkongi icupa rimwe ndi mukubona hari hakurya gitwa gatanu imeze neza ryicatse umunsi umwe nabwiye abantu ntiri cupa iri iyo rinsanga byari kunyica noneho uzurireba nyine wareba ukuntu rimeze noneho nagazanja muri bar amabar amasware uko ibintu byose ganje ndabizi umuziki nigeze kubyina umunsi umwe muri Africa Night ibukavu kuri essence noneho bamba bavuga gusa ngo inzoga abantu turi kumwe bamba bavuga gusa ngo nibangurire gusa amaze bakagura gusa bacu nabo kabasingiriza twamye turaratunywa buraca ako kabari namamba umwira gusa ngazasigara nza gusa nkanywa kandi uwo munsi twari twanezerewe nkuko uzo tunezerwa hano gusa biterwa nico wanyoye asifiwe
none ngo ngeraho mbona neza ku buzima uzi ugenda gunywa gahoro gahoro ugenda utibuka nari umusinzi noneho namanduhamba ivronye umuntu ivronye ni umuntu utangiye ivronye ni umuntu niyo utangwa ubusinzi kuko ubuzima bwanje nuko nahoraga nzanzaye nyine gusukuntu buri ako yeme none ndaruha mva kuri ivronye naho ndatibuka mbona ko ntibutsa ahandi aho naho reka mpareke iryo zina ndeke kuri babwira ndaruha ndatibuka neza mbona neza ko ubuzima burangiye no babwira udutendo umuntu yakoze bene utu hari ibintu bimwe gasoza utanga mu buhamya abagore bacu gusa nibo babizi twobutanga se wotanga ubuhamya elale ariko Imana ya Israel ako yeme naho ibyo byose nagaza mbikora Imana yarateguje kumpa Yesu muzobaza abantu biwacu tuvukana jewe narahebwe mu muryango burundu n'umugore yarazi ko atagira umugabo kuko yabimbwe maze gukizwa donc twakoze ibintu turaruha tugera ahantu umunsi umwe naguye sinzi aho byagendekeye umunsi umwe ndiko ngenda iyo umaze kutibuka aho hantu nanze kuvuga izina namye ngo mu mavuta sinamenye ukuntu nayakuyemo kandi amavuta y'amamesa sinigeze menye ukuntu nayaguyemo namangira gutya sanga gusanagira none ngo marega uko gasimba mbona namwe ko murumva bene uko nguko ngo mare namanyura kandi ngo mare namwe nagenda ntakinjega umuntu yogwa mu mavuta ntabimenye uko abageze ahandi hantu ngo mare namanyura mu isoko reba ukuntu none mu isoko abantu bande bakazabagira bari none kubera ko harimo n'abagore biwacu abagore b'Nyamurenge none ibo bambona bakarira bacuruza muri iryo soko bambona bakarira ngo bakamabanga kwerekana ko ndi mwene wabo none ko sinacitse ku icumu umunsi w'abasirikare baje mu rugo kujya baza basaka ijya musako ya mu gitondo kare murayibuga noneho baraza ngo bagere iwanje nkaho 9 tukarindwi uryo aho ngo baze kandi murabazi ukuntu baza bamera bari ngo bamare barazaga barasaka none batangira kunkubita kujutsaga umugore gawe yajutse none bakanjutsa nje biranga bankubita byi bateze mada uyu umugabo yabaye gute bati numusinzi asinzi baranzibura barakubita biranga abasirikare gabo ntibazabarishaga 8 bamfata banzingira kuko bakeneye kurebaga munsi y'amatora no mu gitanda kandi nta kundi kuntu keraga babonye ko ibintu bitoroshe usare ngo niko bambwiye nje gase nabimenye banye bafata imatora nibiringiti banzingiramwe ngo bamare baranterura ngo bamare bantanga hariya muri saro ngo bamare barareba barasuzuma abasirikare n'abana beza ngo bamare bamasura bararengeza ntibansize hariya muri saro bamare bamasura bararendengeza bamare bamasura bashira ku gitanda ngo bamare baranyororosa ngo baje gusohoka ngo babwira umugore ati mada ati nta mugabo ufite uku mwebwe muza mumukira iyo muri ko mubona ibintu uko gambabwiye uduca kandi nta soni mfite zo kubihana siko bimeze ibutare hariya kuri kaminuza hariya kuri nani IRST hariya twaza turara gutya ko hari ibintu nabonye twakoze ibintu bikomeye reba mu migina hariya mu migina iremera tukava ibutare
tukaja kunywa mu migina dufite amafaranga atagira ingano tukabura tike dusubiza mu gitondo umuntu yareba imyaka yose nakoze muri ako karere sinubatse n'akaruri nibyo bihembo bya Satani zuyikorera yamara ikami gusiga heruhe ariko Yesu Kristo w'i Nazareti iyo amaze kukugeramo ukumfita amazu amen ukumfita amazu kandi mfite amafaranga kandi gatari make menshi ntabwo ndi umugabo wenda w'amafaranga make ngira amafaranga menshi ibyo si mbivuze kubera inana ntibishoboka sinomenya Yesu ngo mbura amafaranga ntibibaho Bibiri iravuga ngo iyo muduhaye izaburite kumuduhana none kandi gayo none hari kuri ritimi ibintu bimeze gutya uba ahantu hose nushaka kuja mu ivugabutumwa mbonye uburyo na visa nta hantu muri iyi si nushaka kuja mu ivugabutumwa ngo mbure tiki kandi sinoja kuyakundi n'ubu nyine nobona visa ati ja muri Amerika noja kwishura nje nyine gutya niba Australia ariho kure naho no hishura kandi kubera nde agakisa niyo mpamvu bene wacu iyo turiko tubwiriza tukabwira abantu ngo bave mu bintu byo gupfa gukora ibintu bakizwe neza numara uzorebe imigisha Uwiteka azagira gute azako asifiwe yaremye isi n'ijuru ngo irangize irema Adamu ndatangiye nihute nsoze irema Adamu imaze kumurema imuhumekera umwuka mu mazuru imaze kumuhumekera umwuka mu mazuru ngo iravuga ngo Adamu ugize ubugingo buzima Adamu agira ubugingo bugize gute buzima ubwo bugingo buzima n'ubuzima bw'iteka ryose irangije muremera iki Adamu na Eva ibaremera Edeni niyo bisobanura agakisa ngo imarira babwira muri Edeni ibi biti bibiri ntimukabiryeho igiti cy'ubwenge n'igiti ciki cy'ubugingo hanyuma igiti cy'ubwenge kimenyesha ibintu ciza ariko byombi byagirana amasano kuko n'urya igiti cy'ubwenge ibi byombi birabaharbitse mwebwe muzabaho levor muzabaho muzabyara mwororoke nta kibazo mwebwe nta kibazo muzagira nta ndwara ntaki umuntu azabaho iteka ryo ije Edeni burya yasobanuraga Yesu Kristo yasobanuraga ubuzima bw'iteka ryose burya Edeni karaga kiza ku muntu ngo amare Satani araza arakangiza yangiza iki kuko Satani yabwiye umuntu ibwira umugore aramubwira ngo ni muri iki giti ngo muzagira ubwenge kubw'Imana muzahweza amaso azahweza ibyo reka ndiko bitindaho hanyuma barakirya bamaze kukirya Edeni niyo yashize nukuvuga ngo ubuzima bwo kubaho iteka ryose burashira ubwo urupfu rubaruraje kubera icyaha kibaye ariko kubera Imana y'imbabazi ngo iravuga ngo reka ngire gute reka nongere nkunde umuntu Imana ibibonera mu burubu buryo ibibonera mu gakiza gakomeye Satani atazasenya ngo imarizana Yesu ngo imare kuzana Yesu iravuga ngo nubwo Satani yasenye iyi Edeni ya mbere ariko gagakiza ngiye uyu mushinga ngiye gutanga amen itangira umushinga Imana itangira umushinga iravuga ngo uyu mushinga ntangiye ku muntu ariko gani ku muntu uyu mushinga Satani ntazawusenya kuko Edeni no kumusaraba ni kimwe kuko Imana yaremye kabiri Imana bwa mbere yaremye ibintu byose ubwa kabiri birapfa Satani maze kubyica ubwa kabiri yaremeye ku musaraba asifiwe noneho umuntu bigenda gutyo ariko Imana iri kwitegura iki kutugirira neza cagihe yari kwica urubanza ibwira umuntu ikabwira na Satani na Eva na Adamu kuko yabwiye Adamu iramubwira ibwira Eva ngo igere kuri Satani iravuga ngo obe ebomelabe ngo urubyaro ruzakomoka muri uyu mugore ngo ruzakumena umutwe
umusaraba no nefiyo Imana ishimwe kuko dufite ubuzima bw'iteka ryose ariko gakiza bukeye bwaho abandi baravuka kugeza igihe Imana yicujije Imana ngo yicuze icatumye mu muntu bamaze kororoka igihe ca Nowa ngo barororoka ngo baravuga ngo niki catumye ngo umuntu ugira gute ariko Imana ya Isiraheli we ngo Imana ngo iravuga ngo ndica abantu bose ndabamaze ariko ngo igira gukireba ngo yamibona Nowa ngo yamivuga ngo uyu mugabo afite umutima w'umweru ngo reka ndebe ko nsezerana nawe agakiza kugira ngo ndebe ko ari we nzakomoramwo uzaza agakiza k'abantu ngo imuhe isezerano iryo sezerano yamuhaye ngo imuhereza kubaka inkuga imyaka 120 akugira ngo azizere amaze Nowa nawe yama yizera Imana yamubwira ngo uzubake gutya na gutya na gutya kandi uzoyubaka imyaka ingana gutya Nowa ngo arabyizera Bibiliya ivuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Nowa atinya Imana ngo kuko yarabwiwe ibyenda kuzabaho ngo amaze ngo Nowa arubaka murage mbabwire Bwana sifiwe sana kandi ukukera indege yagurutse murage mbabwire Imana ya Isiraheli asifiwe mire ariko yewe we Bwana sifiwe Nowa arabyumva wenyine ngo amara yamatangira kubaka iki yamatangira kubaka inkuge mu buryo Nowa yubatse nta wundi numwe wamushigikiye abantu bose barazaga bakamuseka bakamubwira ngo ibyo bintu urimo nibiki tamvura imvura nta yari yararemwe mujare mwimvura ntiyari yararemwe ariko noneho Nowa yizera ko imvura izagira gute yizera ko imvura izagwa kandi atarayibona asifiwe mire ngo amare Nowa arabyi ariko kwizera Nowa yizera ibyo Imana yavuze kandi yavuze Nowa ngo atangira kubaka urubaho rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane rwa gatanu ngo amaze Nowa yubaka abantu bakaza bakamuca intege abantu bakamuca intege ngo bamara kumuca intege ngo Nowa akagira gute Nowa ahubwo agakomeza ko ndetse ngo rimwe na rimwe ngo bakamufasha bakamubwira ataha muzehe ntiwahateye neza bakamuterera neza ngo bamara bakagenda bagera hirya ngo bakamuseka kuko Nowa yubakiyo nkuge urakora iby'ubufafa rwose kandi nta mazi ahari ibyo ukora biradutangaza nguko bamuvugaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yagize gute Nowa yasaze bagira inama yo kubazanya bati Nowa yabavuga ukuri bati abena gatonti dukwiye kwemera bitubesha biri mu rugendo Mana ya Isiraheli ko niko ducibwa intege kandi tugacibwa intege n'abari mu rusengero bazama kubwira ngo se dusenga ngo warakabisha kurya nuko uburi kutera urubaho n'ubu ngubu iki giterane twagize ubu turavamo no dutenga imbaho nka 3 ko turibakira inkuge Ubukwimana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubikino mwanga kumvira iryo teka uciriwe none Amen hagwa imvura iteye ubwoba bagani ko bamuseka bati none Nowa yasaze ijuru risa niritobotse ubwo wabw'imvura iteye ubwoba bati turarimutse kuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitire agakiza ureke kurimbuka ureke kurimbuka niba ushaka amahoro haleluya agakiza niba ushaka Shut
Nowa n'abana be ko niko byagenze Mashimwe duhaye Yesu twinjiyemo gutya turarokoka yarancu nguya pubugingo yambaye ubugingo mami wanje ayiwe yarancu nguya Yesu yambaye ubugingo niwe mwami wa yaranchunguye yaranchunguye ubugingo niwe mwami wa zamuye amaboko yanjye zamuye asifiwe atukuzwe sana yaranchu nguya pubugingo nisanze muru kundo rwawe wambere y'uburu ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe baruke bigezamenya makuru yabaye twavumbuye akandi kantu jewe yahakoze namanumva turavumbuye twamye tuvumbura gutya ariko ntimwigeze mubimenya twavumbuye duhimana ishwe asifiwe haleluya agakisa ngahe bangu wakora turebe bangu wakora twumve ureke tuhumve iyo moso niha ihakora naho nahumvise nzana amamenye umurya utangijanye umwaka kandi nje nza nsirimba umurya umwaka ugashira nundi ukaza sinza nkuna ngo bazane tundi kandi nje ngira abacuranzi bazo bancurangira ukwanje nzangera Kigali ngira bazabagira barya nagera hano nabo barabizi bazamenya ngo uyu muzehe nuko sinza mpfa kutamba inanga yose ibujije keretse y'umwuka yagize gute yanyemeje kimuzi kwaba n'indirimbo y'umwaka wowe nta ndirimbo uzurimba icumwe cyose ngo ushire niyo waragiye bana sifiwe noneho imana ya Isiraheli iduha Yesu ngo mare Nowa nuko nguko byagenze Nowa si warokokanye n'abantu biwe ariko barareremse imvura yaguye kandi Nowa noneho ngo akazababwira ngo sinje wakinze ni mubazo wakinze imvura iragwa imwe kazituruka munsi indi hejuru ngo gusa Nowa agira no barareremse ako gakiza gashushanya iyo nkubwi kushushanya gakiza abantu bose bamenye Yesu barareremse uku turareremse amen niyo mpamvu bana sifiwe niyo mpamvu umunsi ifirimbi izavuga akaruru k'Imana indirimbo gutya bigize abari mu mvugo n'ibazabira gusabazana baterurwa gutya bagira gutya ako gakiza ni Kristo Yesu Nowa yaje kunanirwa amaze kubaka ingo ariko bamubizeye kuko yaje gusinda
yaje guhinga uruzabibu arasinda ngo asinde. Imana avuga ngo nubwo wizeye ariko sinkomeza gisezerano nawe, bihagarira aho ngaho. Mu rubyaro rwe bari abahungu batatu, kandi kubera kunywa inzoga yavumye umwana we, ngo avume umwana we, ibintu biba birabigize. Imana ntiyongera kugomeza gisezerano nawe. Muri ba bahungu be batatu nibo babyaye abantu benshi, barabyara baroroka bagera hariya. Umuntu waje Imana ibona undi mugabo nawe, iravuga ngo uyu mugabo ibintu arimo kwibaza, reka ndebe ko nokorana isezerano nawe. Uwo mugabo niwe witwa Abraham. Uwo Abraham ni umuhungu wa Tera wa gatatu. Imana ngo yarebaga ibyo yibazaga, ngo akibaza ngo ese nta yindi Imana ibaho? Ngo Abraham agira gute? Imana iramureba ngo iravuga ngo reka ndebe uyu nawe ngo mugerageze ndebe kugira iwi mugerageze ikindi kidasa n'icano. Ngo iramubwira ngo Abraham, ngo sokuve muri yo bakardayo, va muri bene wanyu, uve mu gihugu cyanyu, uve mu muryango wanyu, usoke. Abraham ngo yumvire bimubwiye, ngo yumva ari ijwi ridasanzwe, ngo ritandukanye n'andi majwi yose. Haleluya, Amen. Abraham ngo aravuga ngo iri jwi rimbwiye, sauti moja iliniuliza, wajua nilikufanyia nini? Kwa ajili yako niliteswa sana, nafike kwangu kwani nakupenda. Goligota nilifika siku moja, wakanifanya nini? Wakaniweka taji la miiba na sikupamba fedha na dhahabu, lakini majeraha na uchungu. Yesu ayimba. Agakiza no kugera ku musaraba. Ufana na Yesu nakuzukana nawe. Hanyuma ngo Abraham ngo amaze kugenda, kuko agakiza utarasiga bene wanyu, ngusige imiryango yanyu, ngusige bene wanyu, ngusige igihugu cyanyu. Tibishoboka ko woshobora ubukristo, tibibaho. Ubukristo bisaba gusiga. Ubu ngubu ntidusiga ngo tugende physically, ahubwo tugenda mu buryo bwo mu mwuka. Ukagenda ibitekerezo byawe bikaba ku Mana, ibintu byose ni ku Mana, ibintu byose ugashora ubuzima bwawe nubwo wowe uri kumwe n'abandi, ariko ibitekerezo byawe bikaba hehe kuma. Ntabwo ari ahaduhurira mu rusengero, hano nta gakiza kahaba. Agakiza kaba mu mutima wowe n'Imana. Wasohotse wagiye, Bibiri iravuga ngo abo yatoranije yarabahamagaye, ngo abo yahamagaye yarabatoranije, ngo abo yatoranije abo yahamagaye yarabatoranije, ngo kandi abo yatoranije yabagize gute? Yarabatsindishije. Ngo kandi abo yatsindishije yabahaye iki? Yabaye ubwiza. Soka umuntu wasohotse asiga iwabo, yamagenda ngo Imana ngo iramubwira ngo nzakwereka iyo ugiye, ngo nawe ngo yizera nk'utazi yagiye. Amaze arasohoka na Sara baragenda. Aho ngaho Imana yamutestinze inshuro nyinshi, ariko kugira ngo agakiza kagaragara ni igihe janye umwana we kuja kumutamba kuri Moriya, ngo amushorere gutya mujanye kumutamba kuri Moriya. Imana yamubwira ngo uwo mwana ukunda wabyaye mu myaka 100 ndamushaka uje kumunyicira. Haba discussion ndende iteye ubwo. Amaze Ibrahim yizera kuko Imana, ngo yizera kuko agomba kumutambira Imana igitambo. Hanyuma noneho ngo Imana nayo ngiye kubireba, amugejeje kuri Moriya, agiye kumuca umutwe. Ijuru riraterana baravuga ngo uriya mwana agiye gupfa kubera twebwe. Ukuntu Abraham yemeye gutanga umwana wiwe, niko Imana n'urugero rusa n'urw'Imana yatanze Yesu kuza gupfa. Kuko n'umwana yakundaga umwe yabyaye mu myaka 100 akemera kuja kumutamba. N'urugero rusa n'urwo Imana yatwemeye igatanga Yesu akaza kudupfira. Ariko aramanuka aravuga ngo Abraham rorera gukoza inkota kuri uwo mwana, ngo hindukira urebe inyuma yawe, ngo abone imfizi y'intama. Iyo mfizi y'intama yashushanyaga Yesu Kristo uzaza kuducungura, kandi ako niko gakiza kari kabonetse. Abraham yigeze kumubono mushusho y'imfizi y'intama, icogiye yari gifashwe n'ibihe, ibyo bihe birarangiye dore yasaje. Uriya yasaraje imwiza nk'ikizuba azuba. Uriya yasaraje imwiza nk'ikizuba azuba. Bwana sifiwe sana. Ambie ni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha,
yatisha kama nini? Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini? Joni muya Matendo makuu. Na, 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 bireba aravuga ngo ibi bintu umwana wanje ararokotse barataha ngo bamare kugera mu rugo Imana mu isezerano rya Isaka aravuga ngo urubyaro ruzakomoka muri uyu mwana ngo ruzahabwa imbaraga ngo yo gutsinda babisha barwo uko ni Yesu Kristo yaravuze. Hanyuma Abraham abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abasekuruza b'imiryango 12. Hanyuma baja mu Giputa bahamara imyaka 430. Umuntu wabakuye mu Giputa ni Mose. Mose Imana ibanza kumubwira Ev.Jacques kugira ngo ave ku musozi Horebu. Imana yabanje kumubwira Ev.Jacques, iramwibwira, imaze kumubwira izina ryayo, iramubwira ngo ndi Imana ya Ibrahimu, yamubwiye ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Ibrahimu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Iyo umva iryo jambo ndibasobanurira gakeya, Imana ivuze ngo ndi Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, sibyo? Timuzi ko so tubisengana n'ubu? Timuzi ko mu isano ryakera bahozaga babisenga bakavuga ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo? Timuzi ko Eliya yabisenze? Abantu bene bavuga ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka nande? Kuko abo bagabo bonye ko ari batatu nibimana mwisi yose, nibimana yaraze ibyumugisha. Asifiwe. Noneho bisobanura iki mu magambo atumvikana cyane? Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo kabo yasezeranije, ubuvuze iki? Ijambo rya mbere ubuvuze muzuko, ijambo rya kabiri ubuvuze Noheli, ijambo rya gatatu ubuvuze Pentecoste. Kandi nibyo byiciro by'abakristo tugirangira ngo. Asifiwe. Ariko ayo magambo kuyasobanura ni birebire. Niyo mpamvu Eliya wa munsi yasenze isengesho asenga amasegonda 45. Abahanuzi b'Abayali basenze amasaha kuva saa 3 kugeza saa 9 birabananira. Eliya ngo ahagarare kuri Mazabaho aravuga ngo Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ngo uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana, ngo kandi ko ari we wantumye, ngo kandi aba bantu bose bamenye kuko ari wewe. Amasegonda 45 bararangiye, umuriro wa mawaka. Iyo uvuze ngo Mana ya Ibrahimu na Isaka nande, sino bivuga ni byinshi na Yesu bwiwe yagiye yabivugaho. Hari umugore umwe yakijije wari urwaye. Nta mugore wari urwaye imyaka 18 ahetamye umugongo. Tiyamuhamagaye mu rusengero amubwira ngo madamu ngo ngwino banguza. Ako Yesu ni gitangaza. Ako Yesu uwo munsi habaye igitangaza. Ube nguza mama, ube Mwimbieni Mungu, matendo yako yatisha. Amen. Timuonya mwese ko mumurebye nuko byagenze uwo munsi mu sinagogi. Yesu bamuhaye umuzingo w'igitabo ngo avuge gusa kugira ngo babwire Ibrahimu. Nico ashaka kubereka ngo amare yamabona umugore ugize imyaka ruhijwe n'indwara amaze imyaka 10 n'ingahe 18 akaza mu materaniro ari uko ameze, akaza mu materaniro ari uko ameze. Kandi abagore ntibazaga hano imbere iriya, kandi umuntu wo wari urwaye icyo gihe yabaga ari umunyabibazo, nta n'umuntu wapfaga kumukoraho. Uwoga yasaga nugize gute nuhumanye, baramunenaka. Noneho uyu mugadamu ngo amara Yesu arambika igitabo ngo amara yamavuga ngo mada ngo ngwino hano. Amaze madamu ngo yamatambuka atambuka imbere abafarisayo bitema, abafarisayo bose bariko bamureba. Yesu ngo abagiye gukora ibintu ngo amara wa mama, ariko Yesu Kristo biba ngo unama kandi kurya ningukoraho ningukoraho Yesu usaize gutya ninguko tubona kumeze gutya ningukoraho gutya kandi bikori. Noneho abafarisayo
abafarisayo nibogana amateraniro abafarisayo nuku nta nuwahindukiraga gutyo amateraniro y'abafarisayo nta wahindukiraga maze Yesu Kristo ngo amare ngaha Eni Mungu matendo yako umva mbabwira yeme mwe imyaka 18 umuntu aza mu isinagogi akaza ahetanye umugongo abadayimoni baramwisha agasura kandi agasubirayo nukuri kw'Imana abadayimoni ugize iminsi uzana gusenga ugasubirayo Amen. uyu munsi kandi kibazo cyose umuntu abafite na abadayimoni bakwitamishije uyu munsi uragenda ugororotse mu izina rya Yesu umva mbabwira none ngamara wa mugore agira ati wa mugore yamagara guhagarara yemye noneho abantu barishima inyuma basa n'abajuba n'abagize tumuze abantu bishimye ko bazasa n'abanyagaye ngo amara farisayo bamarakara bose ko bangana bamavuga ngo ese bati uyu mugabo bitevye niki kimukarazana umugore imbere ikindi karaza gukiza umuntu kwisabato uko kera ibintu biba birahindutse ngo amara Yesu Kristo nishashaka ko bavurungana ko bagira ko bagira imidugarara ngo amara Yesu Kristo muzi cyababwiye yarababwiye ngo uyu nawe melo lembose mere campori ya sanfer popote alienda alitenda mema tugomba kuza duterana abantu bagataha bakiza ubundi iyo dufite agakiza nugukiza ibyaha no gukiza imibiri no kudukiza imbohe kubohoka mu izina ryande akira agakiza mu izina rya Yesu Amen. ngambara uyu kera ntabonye agakiza ntakize ngo Yesu yamaza se mumeze mute ngomara gusaba kugira ijambo rimwe kandi ababwira ijambo rimwe risobanura ibintu byose yamababwira mu bisome muri Luka 13:13 yamababwira ngo uyu nawe méthode lambele perteleza Amen. yamababwira ngo uyu nawe ni umukobwa wa Ibrahim murebe ejo bundi kuri Yesu n'igihe cya Ibrahim abafarisayo banyagira bate banyabaceceka yamabakocora gutya yamababwira Ibrahim yamababwira ngo uyu nawe akomoka mu masezerano kandi uwo Ibrahim yavugaga n'uwo yizeye nije uhagaze ga nico bisobanuraga amaze bama noneho nari nshendetse muzi gushendeka za muri mane kombozi wetu ndiye mwamba bora pasanya apana utudukino twaha akwe abantu baza kubita gutya umupira ukazugenda nka gutya uzugira nka mwene muzamubibona mu gitaramo naho nje ibintu byose nabishushanya no mu kanisa uzureba ukuntu abantu bari kugira batya ibintu bikagira bitya ukazubona uku neza numvise ko tugeze ahantu za muri mane shoye egihuriro abera bose kuko niho ngiye gusozerezaho ngaho ngo bamare kumara imyaka 430 Mose niwe bakuyeyo
Mose Imana imwigisha iby'agakiza aramanuka agera kwa Farawo ngo agere kwa Farawo amwereka imbaraga afite ashira inzoka hasi inzoka imiri za Mose za Farawo imbaraga zimiri zindi imbaraga abibonye gucyaragira Imana imukubita amapigo 10 kugeza neza umwijima ubaye icanyuma Imana itibura agakiza yatibuye muri Egiputa na amaraso y'intama yashizwe ku bihamambiro no kunkomanirizo Imana aramubwira ngo ugende ubwire bene wanyu ngo barye umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene ngo kandi bawurye bimeze gutya ngo bawurye vuba ngo bawurye bakenyeye ngo bawurye bafunze inkweto ngo kandi bawurye vuba bivuga ngo babaye stand by agakiza k'Imana yuko kugezemo niko kaza gatuma ba stand by mu rugendo rwo kuja mu ijuru Yesu ahimbazwe nuko nguko ngo amarara babwira ngo ari kwa maraso sinababwiye haleluya ngo amaraso le fer aramubwira ngo amaraso ngoyo ngo muyasige ku bihamambiro ngo kandi ngo muzahore muyaziririza ngo igihe cyanyu cyo kubaho ngo amara Imana yabivuga ngo kandi ngo uzaba umunsi mukuru w'Uwiteka ngo amara kandi yamababwira ngo guhera aya masaha niko bivuga Bibiliya niko zivuga yamababwira ngo kandi kubera aya masaha ngo kalendari yanyirahindutse Amen. Kalendari yamihinduka ukwezi n'umwaka jama bihinduka mwumve ikiza gihindura kalendari y'ubuzima bw'umuntu nagakiza muri wewe sinababwira haleluya Amen. Pahoro yaranditse aravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ngo barica ukuntu kuvuga ngo babwire ukukera twinje mu mukino Dio. Hallelujah. no umuntu yari sinababwiye ko nari imeze umunsi nakijije niwo munsi namwe fata urundi rugendo kandi iyo ni pasa nagakiza n'umwana w'intama Bwana sifiwe sana l'effort entre mes sepers de l'accord Bwana sifiwe ngeza ahantu ubonterera muri Chelsea no kino nukuri kw'Imana bongeza yo no kino ariko nsose hano hanze nzizokunda ariko ukunumvise bimeze bakamata kuragusha nko mu mukino hagati nje na Messi muzamuri Mashimwe Amen. nukuri kw'Imana Imana swahiro cha Amaraso yawe mukiza. amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu niyo yose ibyaha byabari mu isi bose nayo giciro cyinshi kuruta yandi yose Y'abantu n'inyamaswa. yabaya yigitambo Cyo gucungura abantu mu batagatifu. Amaraso y'umwami Yesu. Niyo yose ibyaha by'abantu bose. Nayo igiciro cyinshi kuruta y'abantu ndetse n'inyamaswa. Yatubereye igitambo gucungura abantu narababarizo amenetse amaraso yaduje niba ari ukwiriye mwami kumbwira umunyabyaha wari wasimiye nari mu mwijima mwishuramo zizi ibicumuro byanjye nari umugome nuzuye ishari Yesu angirira imbabazi arankiza narababariwe
tumanza chamushima zavuga ibikomeye yakoze n'inyamigaragara naracukuwe kubw'urukundo zamucurangira inanga nziza zavuze impundu ubuziranenge zavuze ishaku umuzimiro ibihumeka L'obre salia rogre moria dalla foria. Entre blar sobre. Asifiwe. Usentekereje. Tekereje nk'abantu kiyo baza kuba bataramye nkaha. Kuriyaga n'umukino uzugira abantu babana mu ikipe. Bakamenya nuko bapasanya. Banamenyeranya nuko mu guhagarara mu kibuga. Ariko mwakwirutse ko murashaka iki? Hora.
yose nterashoboye gukura abanyesiraheli mu bubata. Tibishoboka. Turataramye. Abakuru babo bari mu ngando. Tibari babishoboye. Sinshoboye simbashije. Asifiwe. Mureka mbabwire. Amen. Habe n'abamarayika tibari babishoboye. Ariko mbabwire ikintu cabishoboye na maraso. Ayo maraso ni Pasaka. Maraso yawe mukiza niyo yozi ibyaha byakoze yapfiriye ku musaraba ubwo wapfaga mwami Yesu. Igitonyanga cy'amaraso gitibutse gusa ku muntu hazaba guhinda kw'inkuba. Amaze imbaraga z'Imana. Amaze ngo Imana ngo muri iryo joro habaye ikintu giteye ubwo. Bwana sifiwe. Muri iki gitaramo agakiza kamanuke iwa. Ibyo Satani yafashe mbiri akabifata akabikomeza. Nta kindi kiza kibicagaguriye migozi n'amaraso. Amen. Maze ngo barabohoka. Amaze baririmba indirimbo ivuga ngo shira ubwoba bose baragenda. Ngo bava hehe? Bava mu bubata. Ngo baja muri he? Ngo baja muri gakondo yabo. Icabakuye mu giputa nagakiza. Amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana neza nkurubura. Ai Neza nkurubura we anyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Iki gitaramo ni cy'umwaka. Yesu ahimbaza. Hallelujah. Dio Asifiwe. Amen. Ngo bagara ku nyanja. Mose gawe yarafite agakiza kandi agakiza gashobora kuba kiza n'inyanja. Dio Gashobora kuba kiza na Faraho. Ngo bagara ku nyanja bamatangira kurira bose ngo n'ikicatumye tuzana hano. Mose yamabwira ngo mwihagarare gusa mwicecekere. Ngo murebe agakiza. Niwo munsi Mose yakatuye ku mugaragaro bwa mbere. Yamabwira ngo mwihagarare ngo murebe agakiza. Ngo Uwiteka aribwira gute? Ari bubazanira uyu munsi. Mwebwe mwicaye inyuma uko mwari mugize uko uwo mukobwa n'uwo muhungu uko mwari mugize kandi mubigize musa naho mukinye ariko mukoze ibintu byiza. Ndababonye mwamye mukora ibintu byiza. Mureke babase muzamubwira ngo ni Mose waciye mu nyanja se kuriya ni Yesu nagakiza kayiciyemo. Asifiwe. Abantu bose bo muri Bibiliya nyuma ya Mose. Yoshua bisobanura iki? Izina Yoshua risobanura agakiza. Tureke kumutindaho kuko ndeke ako Yoshua bitebye. Ubundi ninde wise Yoshua? Ninde wise Yoshua? Ubundi Yoshua yitwaga Hoseya. Ninde wamwise Yoshua? Ai
abibwiwe n'Imana n'umumarayika w'Imana. Ubundi Yoshua byitwa Yesu, byitwa umukiza. Ai Gidiyoni Baramutabaye anesha abamidiya Dawidi we Dawidi Bwana baramutabara. aiwe yaciye Goliathi kiyaga mana we mana Izoni baragaza mana mana izoni barakaza mana mana izoni baragaza mana we mana izoni barakaza mana we mana izoni barakaza turataramye mu izina rya Yesu. ya Yesu Turataramye Kayore. mu izina rya Yesu Agakiza k'Imana gatahi wacu. gatahi wacu kabisa Ni ukuri kw'Imana. ndio Ndasura kandi nkinjirane mu wanje. ndio Agakiza k'Imana. Uko Imana yabigenje. Bwana sifiwe. Yoshua reka mureke nzomuvuge mu kindi gitaramo. Nzomuvuge mu kindi gitaramo. Shuri kamera. Yoshua yakoze iki? Niwe wari agakiza k'Abisiraheli. Kuriya ni Yesu wari umurimo. Ariko Imana yari yarakoze ibintu. Bigenze gute ko Bibiliya ko yamye imanuka yose we? Noneho mbabwire asifiwe. Iyi Imana imaze gushira agakiza mu muntu, uwo niwe uzabambutsa abantu inyanja, uwo niwe Imana izayikoreza abantu. Ngo amara Yoshua ngo amara bambutsa inyanja na Yeriko agabanya n'imiryango neke abageza mu ruhukiro. Noneho abacamanza baraza, nabo bagendaga abacamanza bagendaga babera abanyesiraheli agakiza. Hanyuma kugeza igihe cya Samweli rero araza. Bibiliya zivuga ngo yasanze ngo muri Israheli ngo ijambo ry'Imana ari ingume, ngo kandi ngo ntakwerekwa kweruye kuriho. Arangije ngo yari itara rya Israheli. Hanyuma ngo asiga amavuta Dawudi azari iki ari imbaraga cyangwa ari ibyishimo bya Israheli. Hanyuma Dawudi agakiza yari kakiriye arakafata. Umunsi umwe sinzi ukuntu yakoze erere nto yakora icyaha, yicisha mukande yicisha Uriya atwara umugore we. Ngo amara rero Bwana sifiwe. Ngo amara Dawudi Natana araza aramubwira ngo yama mucira umugani. Ngo amucira imigani amubwira ngo hariho umugabo ngo umeze gutya na gutya, ngo none ngo nuko byagenze ngo nuko. Dawudi yamavuga ngo ngo akwiriye gupfa. Natani yamubwira ngo ni wewe. Ni gute bimeze? Muzi ko Dawudi yabigenje? Zemelele fo. Dawudi ngo yamye aryama yambara ibiguniro, yamavuga ngo arapfuye. Ngo amara akora ikintu kimwe Dawudi, ibindi byose ariko avuga ngo Imana ngo imugire uko ishaka. Ariko Dawudi yamavuga ngo Mana ngo agakiza kawe ngo ntukankureho. Akama gafata gutya akamavuga ngo Mana ngo ntukureho iki, dore uko byanditse biravuga ngo Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje, ngo nkizu urubanza rw'inyama y'umuntu ni wowe agakiza ahana. Hakavuga ngo umusubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, ndagataye nakabonye ariko sinkakurweho, ngo nkomereshe umutima wemera. Asifiwe. Amaze abahanuzi ngo basi, abahanuzi bose bagira gutya
bakamba bereka Ev.Jacques gakiza guhera kuri Yesaya gutya na Yeremiya gutya bakamba bakabona mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho walitenda mambo yote, walitenda mambo walitenda. Mazengo Yesu wamujaye ni Maria ugashanilwe Maria wakazi woshi numwana ugautagawa mugashanilwe. Umva ka tayari noneho isezerano ryakera ngo rirangire amaze umuhanuzi Malaki yamavuga ngo nzabohereza umuhanuzi umeze nka nzabohereza Eliya nzabohereza Eliya kandi Eliya azasanganya imitima y'abana ni yabase asifiwe ngo kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo point final ngo amare rero hashira imyaka 100 n'ijuru ry'Imana rihagaze ngo amare rero Yesu ahimbaza uwaje kugira ngo agire ni umugabo witwa Yohana baravutse ariko ari integuza yo kuza guteguriza Yesu Kristo ngo amare bavukira mu kavuyo ngo amare umunsi marayika yamamanuka gutya ngo amare kumanuka gutya yamamanuka gutya ku mukobwa witwa nde witwa Maria Elizabeth kera yari yatwite yamama kuri Elizabeth Maria yamamubwira ngo uzagira gute ngo ugiye uratwite kandi ngiyonda asifiwe niyumuka wera Maria abagize gute abagize ikibazo aramubwira ngo humura ngo mwuka wera azagutwikira ngo amare amucira isiri aramubwira ngo ugende nguje kwa mwene wanyu witwa Elizabeth ngo ugende urahamenyera ndi makuru maze ngo Maria yamazamuka ni uhindutse muto witeka nyirigira mutarero gashira bahagara gutya ngo baramukanye gutya zawadi toka kwa Mungu Mesia tumepewa kitoto kichanga ataimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Ewe ugashanilwe Maria wakazi washi mwana ugautaga ugashana uyu ni Elizabeth nanje ndi Maria nitoye gaheza ariko naho ntiworoshe abagore babiri bari batwite ewe Maria umebarikiwa na Bwana ewe Maria umebarikiwa na Bwana ngo bararamukanyije ngo ijwi ry'indamutso ngo ryinjira mu matwi yandi ya Elizabeth ngo Elizabeth yamatangira guhanura ngo yamavuga ngo wa mudamu we kandi ntiyarazi ko twite ariko ngo yamavuga ngo wa mudamu we ngo mu badamu bose bo kwisi ngo urahiriwe yamatangira kuvuga ibiri muri we yamatangira kuvubirana Imana cyubahiro azituwera wisumba byose kuza mwizera wese azakiza azituwera wisumba kuza mwizera wese azakiza. ari gitabo nasomye cha komanteri z'ibyanditse muri Bibiliya ngo ubwo Elizabeth yaramukanyaga na Maria ngo noneho ngo abana bagasimbagurizwa mu nda zabo ngo abana bonyine ngo baravuganye ngo abana baraganiriye kuriya ngo nico caca bashajije
kuko ukumubona uku nguku tumeze tubona uko twahindutse uku turatwite kandi dutwite inda y'umwuka wera. Amen. Umuntu udatwite inda y'umwuka wera ntiyose aragutya kuko itwite umwuka wera uzogera mu rusengero ijwi ry'indamutso rikaza ryama ryinjira baririmba karirimba ugasara babwiriza ugasara basenga noneho bikabibira. Yasahimbaza ngo kurya abana bari bavuganye mu nda y'abanyina ngo bamaze kuramukanya ngo ko bazohurira kuri Yorodani ngo niho hazobaho remise reprise. Asifiwe. Umunsi Yohana aza kubatiza Yesu nawe yaje mwitara ry'abantu araza nawe kandi ntiyaza yiyerekanisha ko ari wa wundi amaze abantu bekomeke sambari ya sombrele lombila zomete brishamoribande ose prejemelekre abafarisayo mugume muze mbabatize mugume munyerekereho abafarisayo mugume muze hano ngwino hano abafarisayo mugume muze hano bari ku murongo ga bose ariko nituma yarangije ivyo kuducungu hagarara ati birarangiye mundebe mukiza genda uje inyuma y'abandi kuko ufite agashati k'umweru abandi barahombye bagaza bagera kuri Yorodani bose kuri Yorodani bariko bahinda umushitsi. Yohana gusa yahoraga mu mazi nicyo cyari vuga butumwa bwe kuguma kubajabika no kubajaburura mwabana bincira mwe mwari abaturage murabamara. Nguyu wa mbere umufarisayo uko ga Yesu nawe yahagaze muri boga nawe yaje kubatizwa. Noneho Yesu nuriya wambaye agashati k'umweru noneho amazi akakazi niko Yohana yakora ko Yohana rero ngo gutwa bakamubaza ijwi rya Yohana ryagaza rigenda rikaza rikora ku matwi yaho bari bicaye bakamabirwa kuri Yorodani ngwena abaramubatije mwana w'icirawe mwari y'abaturage kwenda ngo amare yamabona kandi abandi yagaza babatizanya umujinya kuko bari baragiriye abaturage nabi ngo apfe kubona uriya mugabo ngo amurebe yamamwitegereza ni uhindutse muto teka murebe gutya Yohana kagahayo kiwe cyangwa se yamarambika hasi kandi Yesu yaje ari umuntu ngo amare kumureba ngari yamamuhishurirwa yamavuga uyu birashoboka ko ari wa wundi twahuriye nawe igihe kimwe ahantu. Noneho ngo amare Yohana barambitse ububasha bwiwe ngo amare yamamusanga ngo amare kumusanga uko abafarisayo ntarabahangura gutaha kugira ngo barebe ibiko bibi batuyuwe biti ngo amare arahagarara ngo amare aramubwira ngo niwe umbatiza. Yesu atoya niwe umbatiza. Mwumve Yohana ahanganye n'Imana mu mazi karabwira Imana ngo niwe umbatiza Imana nayo ati niwe umbatiza barahana bombi ariko ngo amare Yesu amubwira ijambo rikomeye aramubwira ngo emera ubikore ngo kugira ngo ibyanditswe n'ibyasezeranijwe byose kugira ngo bigire gute kugira ngo bisoho. Amen. Yohana yamamenye icyo Yesu avuze ko ibyanditswe byera bigomba kuvugwa yarabizi ko bizosohora. Hallelujah. Nzandekereza ko Yohana yamye avuga ngo ndakubatije mwene Elizabeth ntekereza ko ariko baje kumubatiza byagenze gute ko muragira ngo yasuye kandi kumufata kwa kundi ngo yamye amufata gahoro ngo yamye amufata gahoro ngo amare go yamagira gute yamamushira mu mazi ngo amare kandi yamayogoro. Yesu ngo yogoroke ntigeze aje mu ruhande rw'abafarisayo ngo yamye aje ku ruhande rwe hariya ngo amaze ngo ijuru uko gabayisikote bamarayika bose bururutse bose ko ikirere bagize gute none mureke mbabwire kuri Yohana yabishaka iyo Satani amwinangiza umutima Yohana ntiyari kubatiza Yesu yari kwangatiza imbatiza Imana mission ikabirarasa ariko ngo amara arabatiza ngo amara mushira mu mazi ijuru mwumve biri kwizivuga ngo ijuru rakinguka. Uwo munsi ni wo munsi ijuru twego abanyamahanga ridukingukira abari aho bose
ngo bumva ijwi ry'Imana ravuze ngo nguyu umwana wanje nkunda ngo kandi kamwishimira ngo mugomba kumwumva no kumwumvira. Noneho ngo inuma ishushanyije mwuka wera ngo irazigira gute, irazimugwa hejuru ku bitugu ngo arangije barataha. Bano bafarisayo babonye ivyo ngivyo nibo bagiye bavuga ati umuntu wabatijwe habatijwe kandi twumvishijwe mu ijuru ryavuze. None uwo muntu bamwe batangira kumenya ko muri bo hajwemo umuntu ukomeye. Azibiwe Yesu ngo amare arakura akora imirimo agira gute, abigishwa be bari kumwe n'ibindi agenda agira abantu neza. Umunsi umwe yatangaje agakiza kandi agatangaza yagiye kwa Zakayo. Abwira Zakayo ngo ururuka. Zakayo barururutse ngo yururuka, yamubwira ngo uyu munsi ndarari wawe, Imana ikugirira neza, Yesu arari wawe, agakiza karari wawe. No ngo amare rero hari abantu bari mu kuririmba Zakayo ari hakujya kasarani ko bana bafite umwuka w'Imana. Bama bagenda baje kwa Zakayo ngo bashike kwa Zakayo. Zakayo aburirwa uburyo. Zakayo yabuze yariko aburica abaha akazabura nkuko abagira, kuko iyo umuntu agakiza k'Imana kakujeho uzugira ubwiza, ukagira impuhwe, uzutanga, uzukora ibi, uzugira urukundo rudasanzwe. Zakayo arahinduka kandi yari umufarisayo umupagani. Ngo amara rero Yesu ngo aje gusohoka batasha, basohotse hanze atangaza aravuga ngo Zakayo ngo uyu munsi agakiza gatashi wawe, uko agakiza. Kandi Zakayo yakiriye agakiza mbere yo kubatizwa. Birashoboka ko umuntu yo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwiwe ataranabatizwa no mazi menshi. Yesu ahimbazwe. Uyu munsi agakiza karari wawe. Noneho Yesu ngo agaruka kwa Patimo yandika ibyo amatorero 7 ngo arangije mu kanya abona ibintu, abona igitabo kibumburwa. Ageze ku gice cya 7 ngo abona gahunda n'uburyo tuzoja mu ijuru. Niho dushojereje ngo amare ngo abona uburyo tuzoja mu ijuru. Ngo amare abona ibintu biteye ubwoba. Ngo abona ngo ukuntu tuzogenda mu ijuru. Ngo abona abantu, ngo abona imiryango 12 ya Israeli, akabona inzovu 1000, agasura akabona abandi. None ngo nyuma yacu ngo abona abantu umuntu atabasha kubara, ngo baturutse ngo hirya no hino, watoka milima, watoka mabonde. Ngo amaze ngo babonye ngo abona ngo bariko baririmba ngo indirimbo ivuga ngo agakiza ngo nak'Imana yacu, ngo nakumwana w'intama w'Imana. Iyo ndirimbo ngo niyo tuzogira gute, niyo tuzoririmba mu ijuru. Ngo amaze ngo abona abakuru ngo n'abaserafi n'ibizima ngo biriko bizenguruka intebe y'Imana. Ngo amaze umukuru umwe ngo arazabaza Yohana ngo ese ngo bariya ni bande? Ngo Yohana aramubwira ngo ni wowe ubizi. Ngo amaze ngo aramubwira ngo ndubona ngo bariya bose bagize barimo gatwebwe n'abandi bose, abantu bose bakiriye agakiza. Ngo aramubwira ngo bariya ngo nabanesheje iki, isi na Satani ndetse n'iki n'umubiri. Duhimana Yesu ahimbazwe. Pawulo ngaje kwandika yandikira Tito aramubwira ngo kuko ubuntu buzana abantu bose agakiza ngo bwabonetse, ngo butwigisha kureka kugira gute, bitwigisha kureka kutubaha iki Imana, ngo nirari ryiki ryinjiza. Ngo amararandika aravuga ngo Abaheburayo haravuga ngo muzagira gute, ngo muzagira gute, ngo agakiza karatwegereye, ngo kuruta igihe twagize gute twizereye. Kandi aravuga ngo tuzarokoka dute, ngo nitwirengagiza ngo agakiza. Nimwakira agakiza. Yesu ahimbazwe. Umva nkubwire, wakira Yesu mushasha mu buzima bwawe, agakiza k'Imana niko kazaga gukiza, kagukiza ibyaha, kagukiza n'ibindi byose. Warangiza ukaba mu ciciro cy'abakozi b'Imana iteka ryose. Mugiye he? Yesu ahimbazwe. Ubundi ntuza turirimba, mureke mbabwire, nimwicare na Dayeli umuyobozi aze guhaguruka. Nimuzamura Imana cyubahiro. Tubona ko turirimba kugira ngo abantu baturebe, cyangwa tugakora ibintu kugira ngo twifatire isi. Naba ba YouTube nabo bakakora utuntu kugira uku nguku utuntu twakoze tudafatika cyane. Ijambo ryitwa gakiza no kurisobanura niki ntibaza babishira kuri YouTube. Bakeneye twatundi dusetsa twashekeje abantu n'utuntu abantu babagize. Umva nkubwire, igihe kirageze kugira ngo agakiza k'Imana, agakiza k'Imana iyo twishimye so turirimba kubera ko Imana yaduha agakiza. Asifiwe. Turashima Imana kuko nubwo twagize ibyago, nubwo twagize ibibazo bikomeye, inka zacu zikanyagwa, abantu bacu bagapfa, ariko ntituzapfusha agakiza.
Imana yaduhaye ikintu tutazopfusha kandi le corps me semble et l'angor pesandela. Umuntu wenyine nuzi ukifushiriza ku giti cye. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo uzubwiriza abwira Timoteyo ngo uzabwiriza abafakazi ngo banyabo ngo baza basenga ku manywa n'ijoro ngo kandi le faire wanasifiwe sa agakiza muri twebwe karakomeye karaturinze karaturagira katubeshejeho kazatujana nico kiraro kizatugeza hehe mw'ijoro nubu kararemereye ku buzima bwacu niko twitayeho kurusha ibindi byose asifiwe kararuta amafaranga kararuta ibindi byose kandi Yesu yaravuze ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzagira mute tubone iyo ushaka amafaranga mu rusengero iyo ushaka amafaranga mu rusengero ntuzuyabona ariko iyo ushaka agakiza kaza kuguha amafaranga mureke mbabwira abantu bazabica formule iyo yashatse kenshi uzuyabona ariko ukayabona nabi kandi wamara ugashira amavuta ariko iyo ushaka agakiza mbere na mbere ukabanza ugashaka Yesu agakiza k'Imana kakaza muri wewe Imana Bibiliya ivuga ngo umuntu nankorera data azamuha icubahiro nta muntu wakoreye Imana ngo akore siko bizaba mu mutegereza ndahuzagira ute ntahuzakorwa n'isoni mureke mbabwire ni mushaka agakiza k'Imana muri mwe mushake Yesu Kristo mu buzima bwanyu hanyuma ibindi byose muzagira gute muzajongererwa jewe habe nubwo ntoja muri Amerika habe nubwo ntoja muri Rose habe nubwo nosubira irurenge ariko mfite agakiza k'Imana kandi mureke mbabwire ufite agakiza k'Imana ari irurenge nuri muri Amerika bose ni kandi bose banezerwa kimwe nta mushasha w'agakiza agakiza niba ari umweru abantu bose n'abari muri Amerika n'abari bose ni kamwe abamenye Yesu haleluya nimwakira agakiza k'Imana ico nico cihutirwa mu buzima abana bacu bamenya agakiza abagore bagira agakiza abasore bacu bakira agakiza baze baririmba buzuye agakiza k'Imana umuntu utari mwa agakiza azaririmba abantu bose bakabimenya ntimubona kano gatuti tujya kaza katurega niko konyene kaza katurega hano tumona hano ni igitangaza uzuhagarara gutya abantu bakakujija barangiza bakazavuga nguriya karavuga ibintu bitamurimo ibyo hayavuga ntibimurimo undi yihagarara hangaha ndubona ukuntu atangiye cyagiye kugeza amasaha ni mwebwe muri ko munjisha ko muravuga ngo Jacques ibyo ari kwavuga turabizi ko arabivuga ariko ntibimurimo kandi niba bindimwe nimwe mubizi kuko muramubibona ukundi kuri televiziyo kandi kiza kibitwereka nagakiza niko kaza gasobanura kuko kakurimwo cyangwa kataturimo nimwakira agakiza ka Yesu